أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما Masamtang si ang kayos sa kapamagiligan. Bunyi-bunyi na tigumranaw. Nasunya ka kulibot sa numero 1. Sunya kulibot sa numero 1. Sumasa diputa sumagi. Ang tiya suara masing. Okay. Palakpakan niyo. Palakpakan. Kaya nagkakatiyaw sa mga sigungaran. Imatun na agi final na pero makitiya sumaran ka. Antawa sumaran ka? Kanisa Kairutin. So, kasi tapos sumaran no Ome? Sirayahat ni Mamuda. Sumaran ni Abi? Si Kairutin. Baru din Mamuda. Pagadinan. Pero sudid ba ito? Walo. Ano English na? Nag-English. Bato pang mag-English? Oh, to 8. English ka lang na maranaw? Sumid mo sa English. Okay. Anto ni pigi dide yan. Si Sumitari, ini pa rin. Anto ni pigi dide. Sin ko. Okay, benar guys. Anto na ipuli dito ba? Inao. Inao. Inao tigino. Inao. Ginaso. Inao. Gitu. Okay, hayo tigilangan tao. Okay, mga bangsa ni Mama Turing sisogin kaya FM station na dito 20 MHz. Naman to nakanita lagi kaya bangsa tano sekali pagirida sunya approval sa number 1. But na instrument pagini ka ini niya please pasti sa akin. Pinanilida. Pikiran ka susay. Okay, pikiran ka susay. So, para sasanatan na siguro background, memang itu sa excuse. Minutes only. Okay, naman pag-ini nga so background music.
yan. Ano po? Okay, sumalan na Yaomi. Haji Alima Arabu. Ba silang mga fruit? Ha? Mga fruit sila? Ikan, okay. Pero buka? Bukan bisa. Sa pulang bisa, basta hindi ka na pulang mag-editing. Ano na yung title, ipagilita ka? Beribai ko iranu. Dari tayo, pwede na nun, dito. Okay, mga pangsali, ganyan contestant number 3 na title ay pagilitan na Dayday Pro Iranaw. Okay, palakpakin nyo man. Oh, mga Palakpak